nkuzaniye marayika yampaye iri joro, uhoraho yambwiye ngo aritamuruye, arigaragaje, kandi Neva na madamu we Imana ivugana nanjye irambwira ngo mbitangaze, komedi n'urubugu birarangiye, na za dame n'ibindi birarangiye, ahubwo ubu tuvugana Imana yambwiye ngo abarundi ntibakuke umutima, ntibacike ivutu, ko kugwishigisha yararusoma, kandi Uwiteka arambwira ngo ntimusubiranemo kubigiye kuba, ngo abahutu bica abatutsi cyangwa abatutsi bica abahutu. Uhoraho yambariye ngo ntimusubiranemo, s'il vous plaît. Murebe ibyabaye mu Rwanda, ingoma y'abahutu ibyo yakoze, none n'iyi Burundi birasa nabyo. Rero shitani ari ku rugi, ari kwitugatuga kugira ngo yinjire. Ndagusabye ntukingure umutima wawe. Rero ubu butumwa burihutirwa, yenda uraza kuntuka cyangwa uri bushima Imana simbizi, ariko excuse me, pardonne mwa, tuvuga Imana koko. Hano marayika yambwiye ngo abapagani bagiye kubona Imana n'abakristo bagiye kubona Imana, ariko igihugu cy'u Burundi umutwaro kimaze igihe cyikoreye, shitani yaragikoreye, kigiye kubutunga. Ijambo Imana yavuze ku gihugu, ijambo Imana yavuze ku butegetsi bwa Neva rirasohoye. Neva Evariste Ndayishimiye, Sebarundi n'umupfasoni wiwe Angelique Ndayishimiye, navuga ngo ndi mu buhanuzi bwa nyuma, buno buhanuzi bwa nyuma bisubiyemo. Sebarundi Evariste Ndayishimiye, komedi irarangiye, we n'umugore we rwose nta gisigaye, nta kintu kindi gihari. Agiye gusubiza ingoma, agiye gusubiza ubutegetsi. Kuvaho kwe aravaho nabi, kandi ni bibi rwose, mugabo ntabwo twareka kubibara cyangwa se ngo duhore oya. Hano nagira ngo nkumenyeshe, ima abantu bafite amasezerano mu nzozi, mu ijambo, mu ijwi, mu iyerekwa, kira siku kira munsi Imana ikaba yaravuganye nabo ngo nzabagirira neza. Ubu tuvugana rero, nagira ngo nkumenyeshe cyangwa se nkubwire cyangwa se nkubarire ko Uwiteka Nyiringabo Imana yampishuriye, inyemerera ko, imbwira ko manda ikiringo kiraheze, kandi ntabwo biheze ngo CNDD-FDD izongera ishyireho undi mukandida ayobore. Ntabwo biheze ngo Neva ngo baramwongeza ikindi kiringo, oya. Ahubwo biheze manda irarangiye, cyangwa se ikiringo kiraheze. Harimo abantu hano bajya baduha komenti kumva arakubwiye ngo none ngo bizagenda gute, ngo nibitaba uwo ni wowe nyine wizeye ko bitazaba. Twebwe Uwiteka yatubereye amagare n'amafarashi, ntabwo akoza isoni abamwizeye n'abamwiringiye. Ni ukuvuga ngo rero nduze ku ijambo, mpumurije abarundi bose, nibyo koko ingoma yabaye ingoma, irasharira musoma nturi, ariko nta kigeragezo kitagira iherezo, kandi iyo ukitwayemo neza kigusiga uhagaze, uracurwa ukanagurwa ukajya ku rufatiro. Ariko komedi yarangiye, uko niko kuri. Nabonye imikino y'amadame, mbona birahagaze, iby'amakarita birahagaze, imikino y'urubugu birahagarara, imikino by'ibisoro birahagarara. Uhoraho arambarira ngo nintangarize igihugu cyose ko ikiringo giheze, manda irangiye, kandi n'ishyaka rirangiye. Kandi ntihagire umuntu witwaza abatutsi baragowe, ubu wajya kubona ukabona ngo ni abatutsi babikoze ngo bakuye Evariste Ndayishimiye ku butegetsi. Oya, hano ndabashyiriramo yenda utuvidewo twa Neva nka dutatu,
ntihagire umuntu witwaza iby'abatutsi, ntihagire umuntu witwaza iby'abahutu. Ntabwo Uburundi buri ku rwego rwo kwirukanka ku moko kuruta uko bwakirukanka mu iterambere. Urwo rwego abarundi baraburenze cyangwa se baraharenzaho. Imana idufashe cyane. Rero uyu munsi wa none hari kompetisiyo abadayimoni bari barashyizeho ku gihugu ko abahutu batwara bashyikira igihugu, ntawe bazagiha atari umuhutu, abatutsi bagishyikira ntawe bazagiha atari umututsi. Ibyo bintu ikiringo cyaheze, dayimoni wabyo yacyuye igihe. Hasigaye isezerano ry'Imana, hasigaye amahoro Imana yavuze, hasigaye ineza y'Imana, hasigaye imbabazi z'Imana, hasigaye urukundo rw'Imana, hasigaye ubugingo buhoraho iteka ryose. Amen. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none tuvuze, umwanditsi yaravuze ngo tuvuga ibyiza yakoze tugatangaho n'ingero, ngo abatabizi bikabacanga, ngo bakatwita abasazi. Nureba akagafoto kwaho Imana yakuye Everest Ndayishimiye, impamvu mvuze ngo ntihagire urenganya, ni Imana yahamukuye we n'umufasha we n'umuryango we n'abandi, ndetse aba bose birengagizaho Imana yabakuye, bo bakariza abarundi, bakababaza abarundi, bagatoteza abarundi, bakica abarundi uko babyumva n'uko babishaka. Ikiringo kiraheze, nta kimana itabakoreye, vraiment ntacyo, nta n'icyo muzireguza. Ubwo rero ntihagire urwitwazo mugira ngo Abatutsi bakuye ngo Abahutu ku butegetsi, ngo oya, Imana niyo yimika abami ikimura abandi. Ni ijambo ry'Imana ribikoze gusa. Ushingiye aho Everest Ndayishimiye Imana yamukuye, ntabwo yari akwiye kuba ari uyu nguyu. Ureba intebe yari yicayemo Jekomasi Ravi za hambere, ukareba n'umufasha we ko bicaranye kuriya, buno ukabureba nanone uko bicaye. Nukuri nta kintu cyari gihari cyo kwibagirwa abarundi bagenzi be bari mu buzima bubi no mu kaga no mu kangaratete nk'uko nawe arira, ariko yamara kurira ko aririra bene gihugu akagaruka ati ntacyo mfite ndabamaza, nta n'icyo mfite ndabakoza, ubwo homboka igipfa gipfa igikira gikira. Neva rero ntagire umuntu atwara nk'umwikomo, si Abahutu si Abatutsi, n'uhoraho ubikoze uko nyine. Ariko n'Abahutu, ariko nimvuga uko mvuze, dayimoni wimitse ibyo bintu ko yakosheje akanakora nabi. Ubundi ikintu Imana, karita Imana itwaramo ikintu cyangwa ikoramo ikintu, ubushobozi Imana iha ikintu, ni uko ikintu gifungwa muri opozisiyo yacyo, cyangwa se bakagihuza naho kigomba guhura. Ntabwo Imana igihuza ibidahura, Imana ntigikora ibidakorwa. Ni ukuvuga ngo umuntu akwiye kuba perezida, ibyo bintu koko abirobanuriwe n'Imana. Ariko abantu iyo bakoze inama, bo bakareba umuntu uzatuma batajyanwa mu nkiko, bo bakareba umuntu uzatuma ibyo bibye babijya ntawe ubahagaze hejuru, bo bakareba umuntu wabo. N'ubu mukantoranya ngo mbe perezida, ntacyo nabamarira, uretse ko njye ntabyemere ko ntacyo nabamarira. Cyangwa mukantoranya ngo nimbe minisitiri, nabwo ntacyo nabamarira. Jyewe muntoranyije ngo mbikira, nibura mbe umwe mu baprotokole b'ishengero, mbumwe mu bantu b'abanyamasengesho, mbumwe mu bahanuzi, mbumwe. Donc umuntu yisanga mu mpano ye, mu by'umubiriho nta kazi ntapfa gushoborotsa ka politike ko ntago napfa kukabasha. Ariko mu tuzi dusanzwe tundi twagerageza natwe uko uhoraho yadushoboza, Uwiteka ahabwe icyubahiro. Umunsi wa none rero Abahutu nabo igihugu barakirekuye, baragitakaje. Bamwe bari burire bati Ndayishimiye aragitanze sha, Ndayishimiye kimuvuye mu maboko sha, kiramunaniye sha. Usange Abahutu bamwe barahekenya amenyo, imbonera kure zimwe za reza imisaya ziti igihugu ni icy'Imana, ntabwo ari icy'imbonera kure, si icya Ndayishimiye, si icy'Abahutu, si icy'Abatutsi. Ariko by'umwihariko abari ku butegetsi, Ndayishimiye niwe ujya ubivuga, akabivuga mu mazina,
ngira ngo nimwe mwaba mwirangayeho ni umurengwe cyangwa se ni ubwenge buke cyangwa se ni ukudatekereza kure cyangwa se ni ukutagura ibitekerezo. Mu busanzwe Imana ntiyari kuvuga ngo nimuveho mushoboye ibintu, ahubwo impamvu ibakuraho ni uko bibananira. Mu by'ukuri rero ntabwo mwagumana igihugu abantu bari gupfa n'inzara, abantu bari gupfa n'imbunda, abantu bari gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Ibyo ntibyashoboka. Ariko uyu munsi wa none mwe murifuza no kugumana igihugu, abapfa bagapfa, ibyo ntibibareba. Mugabo rero ntabwo hashonje abatutsi gusa, ntihashonje abahutu gusa. Urabona ko ibigeragezo murabisangiye amoko yose, murabisangiye igihugu cyose. Ukuyemo nyina ibi bihumbi 10 nawe yavuze ati abantu bangana n'ibihumbi 10 nibo babayeho neza, abasigaye bose bariho mu buzima bwa ngondagonde. Ngira ngo rero ibi ngibi Evariste General Major Ndayishimiye ugiye no kumva ngiye kugushyiriramo ni ibintu utabona uko usigura. Je siniyumvisha ko Ndayishimiye yashyizweho mu buryo ahari bwo kugira ngo Burundi nyine bubu kububaye, hama Imana izanabugira uko buzaba. Mugabo rero urumva nakamaramaza, nakayobera bahinga ya mu ijambo rimwe n'irindi. Evariste Ndayishimiye navuga ngo buno iminsi ye hasigaye iminsi wabarira ku ntoki cyangwa se umwanya wabarira ku ntoki. Ngira ngo ni ijambo twe tuvuga ukabona tukanumva twe, ariko ni ijambo dakwiye kumva uko biri cyangwa se uko mbivuze. Ni ijambo Imana yavuze ngo mbishyizeho iherezo. Kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira, barizwa n'iki? Ubutungane. Mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki? Na cyane cyane uzirikana neza icyo ujejwe, uzirikana neza icyo ujejwe, ugaza usanga bose bariko bararira. Abantu baratuntuye, amarira yabo yarashikiriye. Je ndavuga imbere yuko ndira, reka mbaze gende ndirira imbere yabo. Ninasanga ari barubura kigongwe nzoca mpeba. Nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yayo, nta kigongwe mu nyumvira ndiko ndarira imbere yanyu munyita se Barundi. Urazi guheza kubwira umuntu ngo papa ugacumuriza we akarira gahwera kandi umurenganije, ari wowe umurenganije. Kandi mwiyumvire aho mponyora hose ku munsi nakira ibirego birenga 1000 kandi gasanti barira busema. Reka basindire mu kibanza cyabo kuko mwe ntimwahora mubabona. Nta Assemblée Générale y'Abarundi miliyoni 12 muzobona, mugabariwe n'abantu badashika n'ibihumbi 10. Reka rero ko bo bataja kuri stade ahantu bokwirwa ngo barire, jewe ndire mu kibanza cyabo kugira ngo mwumva ayo marira yanje basi, muyumvirize basi, muyumva marira yanje mfise kwizina ry'abene gihugu, kwizina ry'abene gihugu ndiko ndarira. Ubutungane mu Burundi buriho, dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza, tubuze abacamanza. Sezane nagiye muri restaurant vraiment, aho urishe $50 akamanyuka kanyamakanga nuku akababika kaboga aya mahera jewe ndishe ibihumbi 5 Bujumbura darya n'inyamiriko ngahaga. Hagiye muvuze iyo muvuze ngo Burundi ngo ubuzima burazimvye natweza. Mbwira ibintu ububirigi bwabufise Burundi budafise. Ububirigi turaburusha itunga. Mbwira Amerika ibintu yo bifise twe tudafise. Mbwira Abashinwa ivyo bafise tudafise. Tugaca tuja kubasega. None bo babikuye, ababikuye natwe tuzi ubwenge nkabo tuzobikuraho. Turavye ingene dufasha mugarukana umutekano.
Somalia turavyo twayikuye tugarukana umutekano, Central Africa iyo twayikuye tukarabaho Kongo igere turiko turayifasha iyi RDC, Uburundi busigaye ari inyishu no mu vya politike. Abarundi baturiye Kongo ariko by'umwihariko hafi yaho M23 ishobora kwinjirira, Ububirigi bwatangaje ko aho hantu abafite ubwenegihugu, abenegihugu ndetse n'abarundi baba bikunda kuhagera ni zone rouge, ndetse n'abegereye ibice by'u Rwanda naho ni zone rouge, bagomba kwigengesera. N'itangazo Ububirigi bwasohoye bwo bugaragaza ko isaha ku isaha umutekano wabo cyangwa se ikibazo cyafata indi ntera. Kandi koko ngira ngo buno tugeze igihe noneho abantu ubona ko byanze, ibyo baganiriye, ibyo bapfundapfunditse, ibyo bagondagonze, ibintu bashatse gukora byose byaranze. Egare intambara. Ngira ngo Burundi munsi w'ejo hahise bohereje ingabo 4,000 gucungera agace kamwe gahana urubibi na Kongo, kitwa ngo niba ari Nzibwe aho ni Nzibwe ni nkibuka ndakakubwira. Ntabwo ibintu bya politike mbikurikirana cyane, ariko iby'ijuru ndabikurikirana cyane kuko nibyo ndagiye, kuko biri mu bugingo bwanjye. Byisi rero nawe nzi ko muba muhibereye murabikurikirana gose. Uyu munsi wa none rero mbwire abarundi n'abarundikazi, M23 iyo ishobora kurwana irwanirira abayo, igihugu cyayo, n'abakongomani bagasubiranamo bo barabimenyereye. Kongo kuva mvutse intambara ntirahagarara muri Kongo, ariko mu Burundi yarahagaze, mu Rwanda irahagarara, mu Buganda irahagarara, ibihugu byose duturanye intambara agiye ihagarara, ariko Kongo intambara ntiyigeze ihagarara. Ubwo ishobora no kubandanya, bo baranabimenyereye. Ariko niseguye ku bakongomani cyangwa se n'abandi bumva ururimi, ntabwo bo tubifuriza intambara cyangwa kwama mu ngwano, ahubwo tuvuze ngo Uwiteka wasezeraniye umugabane wa Afrika amahoro arengere Kongo n'abakongomani, arengere igihugu cya Kongo kigeze mu mazi abira. M23 yo rero ko yamaze kuba dese mu biganiro nabonye bagiye bagira n'inama yerutse kubera Igoma, ikaba dese yo gufata uyu mujyi wa Uvira, ariko ko n'ubundi ariyo ntego yayihazanye, kuko ntabwo bavuye hano Bukavu hari ikindi kibazanye, bari baje gufata Uvira. Intego yabo rero nubwo bayisubiramo bakongera bakabivuga ni imwe, niyo gufata Uvira. Plani yabo ni iyo kugira ngo babohoze kari agace nako bakiyomekeho. Ubwo rero ingwani hari niyo kugwana n'abarundi, kuko abakongomani bo ntibashoboye, kandi abarundi nabo kurwana nabo ntabwo barwanira mu gihugu cyabo, no kurwanira hanze y'igihugu. Kandi mu by'ukuri ngira ngo hari umwe numvise wavuze ngo abarundi ngo ngira ngo baba barihenze cyangwa bakaba bari kwihenda kuzongera gutora perezida. Ni Shimamanda niwe numvise abivuga ngo abarundi ngo ubu wazabona bongeye bagatora perezida. Nta matora azabaho, nta nahari, nta n'uwo bari bwongere gutora, nta n'uwo bateganya gutora. Ahubwo igisigaye nuko impunzi ziri butahe z'abarundi zikeneye gutaha, abakeneye nabo kwipagasiriza iyo bari bakaguma iyo bari, abari mu gihugu nabo bakabona iterambere. Neva ni umuhinzi mworozi cyangwa se ni umurimyi, ndetse akaba n'umworozi, ndetse akaba n'umudandaje. Uyu munsi wa none rero ntabwo Neva ari perezida, ni perezida ucyuye igihe, ariko ubu tuvugana hasigaye umwanya wabarira ku ntoki, agatanga cyangwa se agahunga cyangwa se agatanga igihugu cyangwa se akinjira mu ngwano agakugwaho n'ingwano. Ko byagenda kose bihagarara, biduga, bimanuka, mpamya ko Imana iyo ntijya ihindura ibintu nkatwe. Twe turahindagurika, twebwe turi abantu, twebwe turasinzira, mugabo Imana iguma ari Imana. Uyu munsi wa none rero abahutu ntako Imana itabagize,
ariko ngira ngo haba harimo n'ikibazo, niba ari umuvumo, niba ari ikihe kibazo, ariko yenda bizaca n'amoko, byaca amoko. Mu Rwanda hagiye ubutegetsi bw'abahutu bukora ibara, bukora amahano, abahutu baho baraseba, biba akaga, biba kangaratete. Ubwo tuba tubonye ibijyanye n'ubuhutu icyo ari cyo. Buno Burundi naho turimo turabyihweza. Iki gihugu cy'u Burundi ngira ngo ukiretse nk'indi myaka nk'itanu kiyobowe na Neva, cyaba kimaze kugera ahantu jenoside yaba igaragara neza, cyangwa se ihonyabwoko yaba rigaragara neza, kuko cyaba kigeze ahantu abacabwenge bose baba barahunze, cyaba kigeze ahantu abahinga bose baba basohotse igihugu, cyaba kigeze ahantu umuntu wese ugikunda arira akabura icyo akora n'icyo areka, cyaba kigeze ahantu mutabaza amakungu cyangwa amahanga cyangwa mugahabwa imfashanyo. Ngira ngo n'ubu ngubu kiri habi, ariko ubwo urumva biduze bikagenda. Urabona uyu mugabo nk'uko wabonye muri utu video nashyizemo, ibi bintu by'amavoka, ibi bintu by'inkwavu, ibi bintu by'ibindi n'ibikira, ibi bintu by'amadisikuru utamenya ikintu icyo ari cyo ashaka kuvuga. Urumva ntatumbera ngo abe ubizi, ntanatumbera ngo abe ukonje. Ntabwo ashaka gutumbereza ikintu ngo afate ingingo yo kwica cyangwa yo gukiza. Oya, araho muri disikuru nawe utabona signification yabyo. Izo nkwavu ntiyazigiyemo nyine ngo azigemo, izo voka ntiyazigiyemo nyine ngo azigemo, noneho n'ibyo bindi by'ikawa ntiyabigiyemo nyine ngo abigemo. Urumva ibintu byose nabo basa n'ujagaraye. Impamvu rero yakanguriye abenegihugu uburimyi nuko nawe ari iki, ari umurimyi. Impamvu abakangurira iby'amavoka nawe arima iki, amavoka, cyangwa ahinga amavoka. Impamvu abakangurira iby'inkwavu nawe afite ngira ngo ahantu hanini cyane yororera inkwavu, abajye babikurikirana murabibona, n'inka n'ibindi. Uyu munsi wa none rero diplomase ye ngira ngo RDC yarayishunze, barashudika babishuti, ariko Kongo nta kihomba, nta kitakaza. Kongo ifite amabuye y'agaciro ntinagwana, no gutanga ibirombe bakayirwanira. Kongo ni n'uruhugu runini, nubwo banagicamo inshuro 5 havamo ibihugu birenze 70 bingana n'u Burundi, nta kihomba. Nubwo n'iki gice Kongo yagitakaza nta kihombye, kandi ntinagitakaza n'abakongomani bene wabo. Mpamya ko nta sambu bari bumpeyo, nawe nta niyo bazaguhayo nkurikiye. Cyakora uzajya gupagasa wenda M23 nihagarura amahoro, muzagenda mushyire y'ibikorwa remezo n'amakapani n'inganda, mucuruze, muhanahana ubuzima, noneho zanyeshyamba zo zihombe cyangwa zijye n'ahandi. Kongo ni nini. Uyu munsi wa none rero muri RDC urebye ndayishimiye, asa n'uwayifashije cyane cyane, ariko inyungwa abifitemo ni nke cyane ugereranyije n'imbaraga ari kubishoramo. Mu busanzwe urugamba uruhinduye urwawe, wakabaye ucukura amabuye kurusha n'aba banyaburayi cyangwa n'abanyamerika, ku buryo nawe nyine uri buvuga uti mfite agace nkotorora n'ingabo zanjye yenda kangana n'intara ya Muyinga, noneho ibivamo byose nanjye ndajya mbigemura bigaburira abarundi, kuko hari abarundi bari gupfa abandi bakiri, kuko umusirikare wapfira igihugu yashobora kugipfira, rero hakavamo ayo mabuye akaza akagufasha n'undi mugabo rero bijya mu mifuko yabo. Rero ngira ngo abarundi biteze inkuru nziza, biteze ijambo ry'umugisha, biteze icy'Imana iri busohoze ku buzima bw'igihugu, biteze kandi aha nta kinyoma kirimo. Ntabwo ari we wantoranyije, ntiwampamagaye, ntabwo Burundi ariyo topiki. Ngira ngo n'iki kintu nikinahera tuzahindura, tumenye ngo ubutumwa burarangiye, ndetse n'ibinakunda n'uru rubuga turuhe urushoboye rubandanye mu byagomba, cyangwa se natwe nitubona bishoboka turubandanye. Nge ntabwo domaine yanjye mfite ibyo nama nkora, kandi bishobora kumpa kuriha inzu nkodesha, cyangwa se bikampa kuba najya ku manywa ndetse na nijoro, uko ubuzima si buhenze, ariko nanone sindi mu buzima bubi bwo kuboroga no kurira. Turabishimira Imana.
kandi ibi nanone ni ibitanguye mu kwa mbere. Uyu ni umusatsi wa kabiri, ntabwo ari ibintu mvuga rero ngo bishingiye mu buzima bwanjye. Oya, mu kwa mbere itariki 19 nureba niho uru rubuga umwuka w'Imana yanyoboye kurucishaho ubu butumwa bumaze igihe bucaho. Ngira ngo rero intego yabwo niya umwami witwa Dawidi, kuko Imana yaramwe ngo uhamagariye kwimika umwami Dawidi. Noneho rero uwo murongo ndawukomeza, ariko ni mu uyu mwami Evariste Ndayishimiye, ishingiye ku ibi nibi nagiye mbivugamo kenshi. Uyu munsi wa none rero bamwe banambaza byinshi, bimwe nkabisubiza, ndetse ahandi nkaboneka, ahandi nkabura. Sori rwose, umutwe si isandugu, harimo numbaza ugasanga yenda sinashubije, ariko nkwiseguyeho. Urantunga rero, ubu buhanuzi bwo burihutirwa, kandi ubu ni ubutumwa bwihutirwa. Ndi kubwira abantu ngo ibi ni urukomba amazi, ni urukomba amazi, kandi ubwishigisha yararusoma. Evariste Ndayishimiye yabonye igihugu, CNDD-FDD Imana ibaha igihugu, abakenyerarugamba mubaho, imbonerakure mubaho, ibiswi by'inkona mubaho. Mugabo rero ikintu mwaciyemo gwamo cyangwa mwakorokeyemo ni uko icyo Imana yabahamagariye si cyo mwakoze. Imana yabahamagariye kubaka igihugu, kugiteza imbere, guha ubuzima bene igihugu n'umutekano, ndetse no kuba mwaringaniza ubuzima mukabusaranganya bose. Kenshi na kenshi rero nimusanga umuhamagaro wa Musa cyangwa umuhamagaro wa Mose, Mose yagiye mu murongo Imana imushakamo, biha Yesu umugisha. Uwiteka abwira Yesu ngo nkuko nabanaga na Musa niko nzabana nawe Yesu. Ni ukuvuga rero buriya Mose yakoze byiza, kandi Yesuwa aba umugaragu mwiza, kugeza ubwo Imana ifata ibyari muri Musa ibiteruramo byose bitereka muri Yesuwa, ndetse yongeramo n'ibindi. Nicyo cyatumye itoranya Eliya irangije kumutoranya, nawe arangije akora byiza. Imana irabishima, irabihezagira, ibiha umugisha, iramubwira ngo nkuko nabanaga na Eliya niko nzabana na Elisa. Elisa rero watangiriwe n'abana b'abahanuzi, arongerwa atangirwa n'abana b'abahanuzi. Imana imugirira ikigongwe, asimbuka iyo mitego yose kugeza ubwo asingiye afashe umwitero, bimuhesha umugisha wo kuba Elisa n'ubu turi kwigisha cyangwa turi kuvuga. Niko rero kuri ukubona mu ijuru bipanze, iyo umuntu akubanjirije agakora neza, nawe wamukurikira ugakora neza, n'umukurikiye agakora neza, ibyo bintu bihimbara Imana. Na perezida yagiyeho akayobora neza, n'umukurikiye akayobora neza, ibyo bintu bihimbara bene gihugu. Ni ukuvuga ubu perezida nyakubahwa Paul Kagame ko ayoboye neza, kandi genda bishima vraiment ko ayoboye neza. Uwiteka adufashije agafasha n'abanyarwanda bagasenze tukanasenga, hakazajyaho umusimbura, kuko ntabwo azamako umusimbuye nawe akagira mu kirenge cye, noneho u Rwanda rukarushirizaho gutera imbere. Ikibabaje, igiteye agahinda, ni uko twebwe dushobora kuba tuvuga ngo tugeze aha, ariko ejo hakajyaho umuntu usa na Neva, noneho natwe bikaba komedi. Ubwo rero akaga n'ishyano rikagwa. Niyo mpamvu rero ibintu byose iyo mu isi mwe muri kugera ikirenge mu cy'abatubanjirije mu buryo bw'umwuka mukabikora neza, ndetse n'inzego za leta iyo ziri umwe yayoboraga intara cyangwa akarere akabikora neza, n'umwungirije akabikora uko, ubwo ibarabara riba nyabagendwa. Rero hari ugenda ku by'ibarabara rica uje ntabone inzira, bikamusaba guhanga irindi barabara rishya, kuko ubu umuntu uri butangire Burundi arasenya byose, narangiza gusenya byose yubake bushya. Urumva rero ibyo bintu navuga ngo ni akamaramazi cyangwa se ni amahano, ni n'ishyano. Nkomerejeho mbandanyije akantu gato nifuzaga kubabwira, ni uko hariho ipfe ebyiri. Umuntu apfa urupfu rwo mu mubiri nyine, bimwe twese turirimba ngo aheza mu ijuru tuzahurirayo, bakagushyingura, cyangwa se ku mpanda bakaririmba bagashyiraho ubutaka bagataha bagakaraba. Ubwo ni urupfu rwa mbere. Noneho ngo hakaba n'urupfu rw'iteka ryose, noneho hakaba n'ubuzima bw'iteka ryose. Ni ukuvuga rero ijambo uyu munsi nashatse kugufashisha, uzapfa kabiri cyangwa upfe rimwe, ahasigaye ukiri iteka ryose. Ubwo ntaho nyine. Noneho buno abapfuye bose bari, uhereye kuri ba Sitefana, ba Yozefu, ba Enoke, abo bagiye badapfuye reka nere kubavuga, ariko Bibiliya bivuga bapfuye, ndetse n'abandi nawe uzi bapfuye ari abakristo.
Rameki w'umurundi pasitoro muri Pentecoste, umupasiteri mwiza cyane wabaga mu Mpwemu, ndetse n'uyu Eri wo muri Kiremba, reka mvuga abo babiri, Ezira Pyisi mu Rwanda n'abandi. Ntabwo ndi umucamanza wo kumenya ngo bagiye mu ijuru cyangwa bagiye, ariko njye nizera ko bagiye mu ijuru. Na ba Mose, na ba Samusoni, ba Dawudi, ndetse n'abo bose ba Esther n'abandi. Aba bantu bose barapfuye. Bibiliya iyo ibivuze iravuga ngo bategerereje ahantu hera. Umwuka wabo, roho zabo zitegerereje ahantu naka. Twese ubwo upfuye wese agenda muri iyo ka agategereza. Ni ukuvuga rero niba hari ahantu twese dutegerereje, abapfuye bo baradutegereje twe bazima. Natwe tuzapfa, impanda niba itaravuga ngo umuntu ahindurwe cyangwa azamurwe. Buriya rero ni ukuvuga ngo bategereje guciribwa cyangwa gucibwa urubanza. Noneho iyo umuntu rero amaze gucibwa urubanza, egare ko ahita ajya mu ijuru cyangwa agahita ajya kwa Satani. Rya jambo ryo ku musaraba rikaba rirasohoye, umwe akamanuka ajya kwa Satani, undi akazamuka ajya he? Mu ijuru. Ubu rero urwo rupfu rw'iteka ntirurabaho, no kubaho kw'iteka ntibirabaho. Ibyo bintu byose birategerejwe, kuko nta muriro urabaho wo kutwika abanyabyaha hamwe na Satani. Nta n'ijuru abakiranutsi barajyamo guhimbaza kwimana na Kristo imyaka 1000, kumva ya ndirimbo ya Musa ndetse n'iy'umwana w'intama w'Imana. Ibyo ntibirabaho. Ubwo ni ukuvuga ngo igice cy'umwuka kirategereje, igice cy'umubiri kirategereje. Abajya mu muriro barategereje, abajya mu ijuru barategereje. Ubwo hasigaye iki rero mw'ibyo bintu mvuze uko ari bibiri? Hasigaye ngewe uri mu isi, ni ngewe wo kwitegura. Hasigaye wowe uri mu ijuru, wowe ukiri muzima ko wakihana. Hasigaye wowe ugikizwa ko wakizwa neza, ugatondeka ibintu neza, ukaroranya neza. Harimo abantu bamwe mu madini bavuga ngo umuntu yapfuye ngo anyura muri Brigatoni, ngo ahantu mu muriro ngo roho ikababazwa, ngo nuko ikazajya mu ijuru. Umuntu agasengera uwapfuye ngo adakijijwe, yenda sogokuru yari umurozi, ukajya umusengera kazabona ijuru. Ibyo ni ikinyoma. Bibiliya ngo ndi Imana y'abazima, sindi Imana y'abapfuye. Uwapfuye ijuru yararijyanye, yararirose cyangwa ntajwe yarose. Ubwo ubuzima bwe bwararangiye, koko ntimubasha gukominikana, ntimubasha kuvugana. Ibyo bintu byaraheze. Imyiteguro yigeze hehe yo kwakira umwana w'intama w'Imana? Imyiteguro yigeze hehe yo kuzaba umwe mu baragwa b'ijuru cyangwa se mu baragwa b'ubwami bw'Imana? Rero si iyo myiteguro gusa. Uyu munsi wa none tuniteguye kwakira umwami Dawidi mu Burundi. Abari maso n'ukuri, mutereho amaso y'umwuka, mushyireho amaso y'umwuka, n'ukuri ibintu mu Burundi. Ntabwo ndi bukubwire umunsi, sindi binakubwire itarike, ariko nujya mu mwuka Uwiteka arakwibira akabanga. Ibintu bigeze ahantu isezerano rigiye gusohora. Nge rero ntabwo shimishijwe no kuvaho kwa Neva cyangwa no kujyaho kwa Dawidi ukunda, ahubwo shimishijwe n'iki? Shimishijwe nuko Imana iri mu isi, ishyaka ryayo riranguruka muri byose kandi no muri bose. Urumva abariho baraza kubona Imana, ababadede baraza kubona Imana ko ikora. Noneho n'abagiye kujyaho babone ko Imana nayo ikora. Ubwo ibyo bipande byose bifite ubushobozi bw'uko kimwe cya bastinga kikajya kwihana cyangwa kikajya kurimbuka. Urumva ibyo bintu byose birashoboka. Ariko dushimishijwe n'umugambi w'Imana ugaragara mu bakirisito ndetse no mu bapagani. Dushimishijwe n'intego y'Imana. Abanyemwemu bareba bakihweza bakabona, ariko ugasanga n'abandi bantu bari kubyihweza nabo bakabibona kandi badasenga batanakijijwe. Ibi rero navuga ngo ntabwo buno Neva afite ubushobozi bwo kumenya ibiri kuba, ndetse n'abamushyigikiye nakwita imbonerakure n'abandi, kubera ko Farawo yahagurutse mu Misiri arinda agera ku nyanja itukura ataramenya ko ari mu mutego yatezwe. Ibyago 9 byarabaye, ndetse nabyo birengaho kugeza aguye mu nyanja. Mu busanzwe uretse amatwi ngo ari mu rupfu atumva ihoni, ntabwo wakabaye ugera aho hantu.
niba neva ayoboye umwaka umwe bikanga, akayobora 2 bikanga, akayobora 3 bikanga, Imana ikavuga ibya Kongo n'u Burundi, ikavuga iby'u Rwanda n'u Burundi, abahanuzi bakazenguruka igihugu cyose bagahanura ibyo byabaye kuri Petero Nkurunziza, akabibonesha amaso, akabyumvisha amatwi, ariko ugasanga ibyo byose akunabara nta kintu bimubwiye. Bivuze iki rero? Bivuze ko uko byagenda kose ikiba kigomba kuba, ariko kandi nacyo si kera, kuko twebwe turi kubirebesha amaso y'umubiri ko byasohoye, kuko ay'umwuka twarabirebaga mu mezi yashize, mu myaka yashize. Ubu rero turi kubikozaho imitwe y'intoki neza neza. Ubwo reka mvuge ngo mbaya hombo homboka. Reka mbwire rero abakristo mube maso, mbwire abatarakizwa bage gukizwa, kandi mbwire abantu ngo kuva isi bayeho kuzageza irangiye, ubuzima butarimo Imana ni ubuzima bubi. Ubuzima butarimo Yesu ni ubuzima bubi. Ubuzima butarimo Mwuka Wera, Roho Mutagatifu cy'imbaraga y'Imana ni ubuzima bubi. Va ku giti dore umuntu. Navuga kandi ngo turagushimira ubana natwe mu materaniro, unyemerere tuzabandanye ubu butumwa ejo, kuko buno amasaha nanjye yanjyanye, ariko ubutumwa nifuzaga cyane ari inkuzaniye. Narinje kubwira abantu ngo umutima wawe nuhumure, ngewe iri joro Yesu yambwiye ngo araje abigenze neza. Haleluya. Araje abigenze neza.